home king koina bishi koi thake na edu laga jaga de tai laga source ekta la jaga de apni han opore dikhai di ase Assamese porai kobi etu to Assamese pora moidam koi matlab Raja Khan mori jia pisote yate rakhi dia so guys ekdom historical place ekta de pung jai dia ase mohan som manu goi moidam na moidam Assamese pora moidam mohan ahom goi ahom king laga thaga time de itu jaga de hi Raja Khan morisi gole the king Khan morisi gole itu jaga de ta Khan rakhi ase goi ase ete graveyard karne ase na so it's an important place guys aro mohan itu bitor de jai na itu la vlog to amni han opore dikhai dibo kona itu chan idea ase it's a beautiful place shop khan bi ate ase are yeah first time bungji ase historical place there someday so let us explore no apni han opore first itu dikhai di ase group of four maidams chara diu goi na dikhi ase de so apni han visitors han jane karone video jan idea ase visitors are requested not to carry any food items inside the premises of the monument so this is the gate and we are going to book the ticket out here ticket book kulbo itu shiri yate bitore jaw ase we are getting inside right now with cameraman chalo etu jaga bhal dikhai di ase de sir apni olop koi dibo paro first of all yate kwatu moi Nagamis porai koi dibo yes Ahom kingdom time te before Christianity jeneka mokhan Tanhai village te jai kena etu queen aro ang laga daughter ke yate laga raja pora shadi korisile etu Ahom kingdom time te jete Raja Khan more according to their position according to their political ki kobo designation na mora pisete ta khan ke respect kori kene apni dekha nisna etu mati khan ase na yate ani kine felai die acha acha etu karne etu Assamese pura moidam koi acha moidam means ki ase moidam means etu Raja Khan mora pisete according to their designation kunuba moidam dangor dikhibo kunuba to horu dikhibo moidam to ekta Assamese word ase ar moidam koile you mean graveyards kobo pare kingdom laga graveyards in a short to say it's like and graveyards na aru yate to likhi kina ase Assamese pura likhi ase matlab yate to likha to etu ase ki Raja Khan their political designation aru etu rank hisab te na kunuba moidam to dangor ase dangor thaka matlab to dangor power te thakisile horu thaka matlab to horu power te thakisile etu before Christianity kotha de kingdom khan thaka time te to etu eneka yate rakhi ase to bhitorte jai sabo kene chalo so guys ekdom interesting place naga manu khan bi yate aina dikhi pare ase enel na etu gari dikhi pare ase see notice khan yate ase interesting ya hai so guys itia kon isna itu first time ase Assam de vlog bana ma jode na so itu ekdom interesting place at the same time historical place ekta mohan bishi koina thaga da ahom king koina bishi koi thake na edu laga jaga de tai laga source ekta la jaga de apni han opore dikhai di ase see itu kan do maidam ko de graveyard Assam ra koisi gole na mala kotha ra koisi gole graveyard ekta ase koi ase aro yate tangor manu king khan yate morisi gole itu jaga de phila laga time ekta chai di sigoi ase so let us enjoy jaga de sai kina mohan bi history ekta jani lobo Assam laga at the same time enjoy gro kena hope kuri ase god so interesting ya itu man yate dikhi ase na moidam khan to etu to Raja Khan mora pisate yate hal pura takhan ke mati pura upote di kene na di aru yate bi lekhi kene ase abi nugro moidamor upor nothibo matlab please don't climb on the moidams takhan laga etu moidam khan upor uthibole mana kori ase acha guys itu la upore na uthibo na acha agete purila manu khan kunba uthi thakise khan video te bi dekhise ebi aji kali to etu restriction korise etu bhal ase etu yes guys itu amni han I janai di ase visitors kan itu slope mountain is na hamu nisna dikhi ase na mohan itu to moidam ase koi ase aru to raja dinte banai kine rakha u to umbrella nisna dikhi ase na dikhi ase Raja Khan pura banai chile see oh my god to jaga re bungji jaya ase ye kya itu raja din laga noka noka boat raja din la pura now ko to English e boat ko acha chalo this is moidam see these are completely ancient ancient lagas na which was used by the
একদম ইন্টারেস্ট লাগি না ভাবনা কৰি আছে সিডিস মই একদম না এটো উঠিও না পাৰো না সো মানুহ খান আলাগ আলাগ জায়গা না ini আছে slope alag alag edu khan sob king khan find the Naga people here because we have already seen one Innova which registered in NL01 পাবলে হাই চান্স আছে গাড়ি তো দেখি লইছে না সো জায়গা তো স্কিপ কৰি কিনে হে না যাবলে একটা জায়গাতে হৈ যাইছে কি সুন্দর বা সুন্দর সুন্দর বা সুন্দর না এই ক্যামেরাম্যান বি মান এনজয় কৰি আছে জিসা সি অলপ ফ্রেশ হৈছে পাতলা হৈছে তাই actually মখান টিকেট ভি নলোৱা টিকেট পি নলোৱা হৈছে খুশি লা কথা আয়া ৰাস্তা কান আছে কিবা একটা বনা নিচিনা হৈছে পাজান কিচেন ক্লাছম দি মহান ইনি বনাই নহয় ইনি টাইপ দি ডেকোরেশন দিনা দেখিব পাৰি আছে সো ইন্টারেস্টিং ইয়া so interesting so we gonna move out to the slope mountain right now it's interesting security khan bhi yate dikhi ase কিবা বনাই আছে নি পেইন্ট কৰি আছে ন এফালে বন্ধ কৰি দিছে চতাতে বন্ধ কৰি দি আছে এতে কাম যায় আছে কুছে ইটো ভিতৰটো একদম ইটো চাবি দূৰ পৰা না ইটো মৈদাম লাগা নিচেতে ৰাস্তা থাকিছে দে আচ্ছা 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 ইটো ভিতৰ পৰা যাবলৈ পাৰে হলেবি ইটো আন্ডাৰ কনস্ট্ৰাকশন আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে না আৰ্কিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া পৰা তো ইটো কাৰণে মানুহ যা ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰি আছে আৰু ইটো খান চাবি ইটা লাগা কালাৰটো চাবি ওচৰতে যাবি কোন ইটো ইটা লাগা না ইটা লাগা সাইজটো চাবি একটা ডিফারেন্ট আহোম কিংডম টাইমতে ইউজ কৰা সামান ভিতৰতে চাবি আজিকালি ইটা লাগা সাইজ চাবি আৰু পহিলা লাগা ইটা লাগা সাইজ চাবি ইটো একটা ইউনিক ট্যালেন্ট থাকিছে আৰু ইটোটো সিমেন্ট এনেকা পৰা জয়েন কৰা নহয় ইটো জয়েন কৰা লাগা কাহানীয়ে ক'ব যাইছে কলে মখান আন্ডা খায় না আসামিজ খান বিহু টাইমতে বৰা চাউল খায় ইটো এনেকা কৈ কিনে দুইটা তিনটা চাৰটা এনেকা বৰা চাউল আৰু আনা কেলা এনেকা চাউল খান থাকে কোনটো বেছি আঠা থাকে না ইটো আন্ডা লগতে ভাঙি কিনে মিলাই আঠা বনাই কিনে তাখান প্লাষ্টাৰ কৰা আছে আইয়া একদম ইউনিক থিংস আছে আৰু ফাট বিয়া নহয় না দোকান তো পুৰণা চিজ সি সো গাইস ইটো তো একদম পুৰণা ষ্টৰী মই জানিও পাৰি আছে সো এক্সাইটেড পুৰা জাগাতে বিৰাই লব আইয়া আসাম দ্য ফাৰ্স্ট টাইম আজিকালি এটা পুৰা প্ৰাইভেট হৈ গল ন wow what a fresh place yeah so interesting to see chiriala wasman huniu pari ase jaga iman clean rakhi ase so inera maintain kora to beshi ekta khushi ekta ahe na mohan kiman mon to prailibe we will find many viewers from Nagaland ha chance ase agela gari dikhai sabte na so interesting Nagaland registration gari bhi dekhi ke na চিৰি আৱাজ কৰি আছে মই একদম আৰু এইটো ওপৰতে উঠিব নাপাৰিব তো I think it's not possible it's a beautiful place yeah guys ahom king do mahan la busti la source ekta la asigona busti brai to connection ekta ase koi raise hai phale ja time ahom kingdom iman koise na hoi queen logo marriage hua kingdom itu sabi Assam aru itu tanhai village to kiman dur besi bi dur nohoy yate pura jai kine tai tate itu ang laga queen ke khushi pai jaise itu ase history ro yes ahom kingdom koi thaka ahom kingdom laga ki ase Assam de itu ase to yes একদম হিস্ট্রিক্যাল প্লেস হিস্ট্রি না ইটো তো আজি বনা নহয় কিমান জেনারেশন আগতে বনাই কিনে রাখি দি কিনে মৰি যা তাখান বেশি ব্রিটিশ সেঞ্চুরি খান বি নাহা আগতে বনা আছে তো দুখান আৰু সবই সামান भी एकदम ইউনিক আৰু এনেকা তাম লা সামান আৰু খান চাবি দেখি পাৰে তাইখান লাগা মেকানিজম চাবি আৰু আৰ্কিটেকচাৰাল কাম চাবি কিনেকা স্টাইল দে বনাইছে চাবি তো আচ্ছা ইয়াতে ডেড বডি ফিলাই কিনা বন কৰা আছে না দ্যাট মিন্স নিচেতে ডেড বডি তো ৰাখি কিনে ওপৰ পৰা মাটি দি কিনে না এনেকা ইটোতো কোনোবা সাইজ চুটু আছে কোনোবা সাইজ ডাঙৰ আছে না ডাঙৰ থাকাটো তাতে লিখি থাকা হিচাপতে তো তাই লাগা ৰেং ডাঙৰ থাকিছে আচ্ছা আৰু কোনোবা সৰু সাইজটো তো ৰাজা ভিতৰতে হলে বি কোনোবাটো ৰেং থাকে তো yes পলিটিক্যাল ৰেং মহান কি ইটো আছে মহান লা বুসি ফেলে বি লাইক ডিপুটি আং আছে চিফ আং আছে দ্যাটস লাইক দ্যাট ইনি আলা টাইপ লা আছে ও মাই গড ইটস আ বিউটিফুল প্লেস সব এনেকা আছে এন্ড মই একটা রিকোয়েস্ট কৰিব লাৰ্জেষ্ট নাগা পাব্লিক খান কে না টিংলেং লাগা ভিডিও লাগা থ্ৰ পৰা ইটোতো আহি কিনে চাবি বাচ্চা খান কে না চিলড্ৰেন খান কে আনিবি স্কুল পঢ়ি থকা টাইমতে আহোম আৰু মখান তানহাই ভিলেজ তে কোনটো চিফাং লাগা
টুকুৰি না নামটো কি আছিলে মই ৱাটলং ৱাটলং ৱাঙা আংয়া আংয়া ৱাটলং আংয়া কোনটো এইটো নাগা কুইন থাকিছে না প্ৰিন্সেছ থাকিছে এনেকা ৰাজা থাকাই যাই কিনে তাতে শাদি কৰি কিনে তাতে নাগালেণ্ড আসাম লগা বণ্ডিং থাকিছে এইটোতো জানিব লাগে আজিকালি বাচ্চা খান জানিব লাগে এইটো আছে কাহিনী হিষ্ট্ৰীটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিলে ভাল আৰু এনেকুৱা জেগাতে বিৰাইছে বুলিতো জানি যাওঁ না আৰু বেছিভাগ পংজিছে বুলি মান বেছি ভাল ভাল জানিবলৈ পাৰিব লগা আছে চ' ইটছ চ' বিউটিফুল গাইজ একদম সুন্দৰ আছে চিৰিয়া লগা আৱাজ এনেকুৱা শুনা দিলে বেছি খুচি পাই না ফিল কৰি আছে এট দ্য চেম টাইম মই কিটি স্পেকুটি আছে না হয় না নাজানি না পকেটে হাত যাই থাকে মানটো এনেকুৱা দেখিছে বুলিতো পলাই যাই কিনা মাৰি দিলোঁ না হ'লেবি ইয়াতে লগা ভাল একটা আছে কি চিৰিয়াখানে নামাৰে এনেকুৱা কৰিলে চব জেগাতে মেলোডিয়াছ চং তাহান পৰা পাতিব পাৰে না আৰু জেগা আৰু বেছি সুন্দৰ হৈ যায় সেনেকুৱা হৈছোঁ বুলি বেছি আলাগ মিউজিক একটা বাজাইলে মই কিনি আছে না এনেকুৱা টাইপটো হৈ যাম মই এইটো বেয়া কৰি দি আছে so beautiful guys on a team kan sari biraisilu we gonna move out to this place so beautiful we are moving out from this very historical place amne ane coins na connection ekta ase Assam and Nagaland through AHOM king bra dula story pora dig out kule alag alag jaga de dula mohan visit kora jaga de amne no pore ina pungchai dibo koina amne no pore tu bi janai dia ase আৰু জাগা জাগা দে পুহিবলৈ জাগাই নাপাই আছে এতিয়া মই আঞ্জালা ৰাস্তা এইটো পৰা খৰাই আছে বুজিছে এইটো ওলাই যায় আছে বৰ বিউটিফুল প্লেচ এতিয়া আলাগ জাগা একটা পাইছোঁ বুলি এইটো এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিওঁ দে মহান ওলা দেন দে চাৰ্টন নিউজ চাগে না হেভি চিৰিয়াছলি চাই আছোঁ এতিয়া নিউজ চাই না এনজয় কৰি আছে security kan ini nggak thak jaga jaga deh wow what a place man beautiful like anything ekdom sundor dekhibo pare ase jaga jaga maidam ko maidam apnang ke repeat kori dia ase ki maidam ko do mohan lai sabde koisugule graveyard ekta ase so itu graveyard te itu dangor chutu itu mountain slope dekhi ase na itu to dead body tare thali digi na after that ta khamra mathi bone guri dia la ase ko to kondo bishi dangor ase itu to tai laga king laga ring dangor hola sign ekta ase wena ko do moi khuniulo parise itu district to sorai do ase de district to sorai do koi kena ekta district ase Assam laga AS33 acha district to sorai do ase kena han koi di ase de so we're gonna move out to AC so beautiful na chakabra tate jai na ngai na jaro man dekhibo pare ase tia move out kori jai ase chakabra rasta man sundor banai ase ei rasta de chiria see there are lots of birds in the forest aya iman peaceful bado buhu bare ase chiria bi yate आवाज kan bachai kana morom jaga ase o jeto to hini buhu paro holibe guys apni han opor bi janai di ase yate kha lo allowed nai even cigarette talab chewing gum tak pi yate allowed nai de etu ko khawa na paro aise tu sappa aibo sappa jabo number 2 point very much important apni camera loi kina jawle allowed korna hai kile koile mohan bi camera do only mobile camera ita moi mobile par loi du na mobile par loi moi do to itu lole parise to camera do mohan digital camera do logo na paro etu khota aware guri itu jaga pongje so this is my so guys apni an opor etu bi dikhai dia ase tade bitore jabo kole mohan aru alag gate par jawlo lai itu kane tade na pongji thakibo na hoile bi yade dekhibo parise now board koi na mohan now ina bi koi board ina bi koi itu ase itu do AHOM king la board ase koi pani ahate me tahan use kori thaka loha lagai ase de so jawle parisigulo moi tade jabo jaina dekhai dibo holi para nai gole yade apni han sai gane enjoy go karone banai dia ase gana itu bijanai dia ase vlog to yade khotam kori dia ase this is Assam le jaina AHOM and mohan laga itu Nagaland laga nakamanula nakarani taila relation thakala mohan huni thaka nisna itu AHOM king la jaga ekta ase go ase jaga ekta in since
graveyard মান কৈছো বলে মাইদান মাদি আছে গৈ আগে দে কৈ থাকা নিচিনা স্লোপ খান আলাক আলাক মান ইমান সুন্দৰ বা আলাক আলাক জাগাতে মাউন্টেন নিচিনা এনে আছে ইনা থাকা জাগাটো তাহান কৈ আছে কি কিং খান মৰাটো ইয়াতে আনি না আহোম কিংডম টাইম দে ইয়াতে ফিলাই আছে এইটো গ্ৰেভয়াৰ্ডে ইনা ফিলাই কিনা কিমান ডাঙৰ আছে এইটো কিং তাই লগা ৰিং হিচাপতে আৰু ছুটুটো এইটো পৰা অলপ ছুটু ৰিং হিচাপতে ইনা বনালা আছে গৈ না এইটো জাগাতে পংজি কিনা বেছি ভাল জাগা একটা আছে আপনি আনবি আই কিনা পংজিও পাৰে আৰু এইটো জাগা একজেক্ট ক'ত জাগাতে আছে পিছতে চাৰ্ট কৈ কিনা আপনি আনকি থাম্বনেইল দে লিখি দিব তো আপনি কনফিউজ নহব আইবি ভিজিট কৰিবি আৰু ইয়াতে খালো কামটো এলাউড নাই এট দ্য সেম টাইম ডিজিটেল কেমেৰা এলাউড নাই only phone we can take the video or photo only phone he use ko pare ase edu karone mohan camera khan lo par nai Instagram bi lo nai so he'll be Assam the first time vlog kori ase it's an important place e pongjise aro especially bishi touch kora do Assam and Nagaland la relation thakala ahum king na etu laga jaga de pongjalen be beshi khushi pa janai di ase thank you so much for watching see you in next video and may God bless you etu to gate ase ya de right to kishi man na Mom, how the case here, एकदम straight. So, yeah, the brother, I can in Korea.